Rero bakunzi ba Samuzo timbanje kubasuza neza ko umeze neza. Bibutsa kandi subscribe, like, share na comment kugira mukomeze kubona amakuru ku gihe. Mike Tyson yahombeje Derrick asanga miliyoni 400 yari yamutegeye. Umuraperi w'icyamamare Aubrey Derrick Grammy Derrick yahombye amadolari 335 asanga miliyoni 400 nyuma yuko yari yategeye Mike Tyson gutsinda ku mukino w'iteramakofi wamuhuje na Jake Paul. Uyu mukino wabereye kuri AT Stadium Arlington muri leta ya Texas warangiye abari bagize akanama nkemurampaka bahurije kuba Jake Paul wamamaye kuri YouTube no ku mbuga nkoranyambaga ari we utsinze nyuma yo kugira amanota 80. Mike Tyson akagira 72, Jake Paul akongera kugira 79, Mike Tyson akagira 73. Nanone mu kandi gace Jake Paul akagira 79, Mike Tyson akagira none 73. Derrick yari yateza amadolari 335 asaga miliyoni 400 yizeye ko Mike Tyson w'imyaka 58 azatsinda Jake Paul w'imyaka 27 gusa ntibyamuhiriye. Ikinyamakuru The Vanguard kivuga ko Mike Tyson yaza gutsinda Derrick yari kwegukana miliyoni 1 y'amadolari arenga miliyari 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Nyuma yuko Jake Paul atsinze Mike Tyson yabonye agera kuri miliyoni 40 z'amadolari mu gihe Tyson we ahabwa miliyoni 20 z'amadolari. Derrick yakomeje gutungura benshi kubera urukundo rw'imikino y'amahirwe izwi nka betting, nubwo akenshi usanga adahirwa. Ntabwo ari ubwa mbere uyu muraperi ahombye mu mukino w'iteramakofi kuko ijoro ryo kuwa 8 Werurwe 2024 yahombye arenga miliyoni 730 yateze ku mukino wahuje France Ngannou na John Anthony. Derrick mbere y'uyu mukino yari yatangaje ko yizeye cyane ko Ngannou ari butsinde Joshua amutegera ibihumbi 615 byagombaga kunguka miliyoni 1.9. Derrick wari wifitiye icyizere cyinshi yatunguwe no guhomba ku kayabo nyuma yaho Joshua atsinze Ngannou byoroshye cyane kuko byamusabye igipfunsi kimwe mu gice cya kabiri cy'umukino wari wabereye muri Arabia Saudite. Rero natwe tujye twitondera gutega mu mikino yose tubonye. Ni imikino myiza kandi itanga n'amafaranga, ariko ujye usheta mu rugero ntugashyireho menshi ngo urengere ku buryo bayakuriye ushobora guhura n'ibihombo bikaze. Ujye ushetaho makeya n'uburyo wongera usheta ariko utayasheteye wenda rimwe ngagendera icyarimwe. Rero yanga karonko cyo ku Samuzo TV, mbibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira mukomeze kubona amakuru ku gihe. Thank you.